umugabo apfa kurenga umutaro. Haro kiragiye noneho. Mbonye agiye ngo gafite umuzigo wa ntuza wa Pennsylvania. Azagaruka cyangwa rero. Buriya sindi mwiza. None waza kuza ivuye mu kazi ndakurinda. Ndakwiteguye ndanakwikumburiye. Ndayambe gusa. Undi mwana ari kurwana na sino, undi mwana ari kurwana n'umuhanda, ari kurwana n'ubushyuhe bwo mu kamyo n'imbeho yo mu kamyo, mu muhanda, mu makoni, muri struggle, muri stress. Umuhanda nta gisinzira nta kiryamo, araracungana n'amasaha. Just uri mu bagabo. Congratulations madam. Reka nkubwire nta mugabo ujya uruha. Wari wumva umugabo warushye? Ndashaka kwibutsa ngo nta mugabo w'indushyu ubaho, ariko abagore mupakiye gutya. Abagore kuruha kwacu biri very easy, nko gucira ku rukomo. Ndashaka kukwibutsa ijambo rya nyuma ngo nta mugabo uruha. Ikindi cya kabiri, abo ngabo uri kwinjiza mu muze kuryamana bazashaka abandi bagusige. Abo ntiwabahamagara umugabo yagusohoye mu nzu. Uraryamana n'abana bakuruta, uraryamana n'abantu uruta, uraryamana n'abantu uruta, uraryamana n'abagabo bakuze, wigiza karara